Awalava ne ia te i mātou le atu wae. Awalava ne ia te i mātou le vi inga. A ia fo i atu le vi inga o le wha manu ma le whane tanga. Ia te oe le atua o le pule i le atu laulau ma mea uma o loo iai. Nei tai au ma le mai moa whaafonga le atu nuu e le mana tu mau walunga ia ua ala wha isa moa i whanunga le lei o le nei tai au fau o le a satofi le so. Aso lono se fulu ma le ono le nei o le masino i ulai. Lua fe lua se fulu ono wa mawhai ona au ina mai e le atua lau tau so i fua ma le mātou wola vai vai ia. Tātou whita pai fo i mga whitau so i fua e ale le tau tua ma le unanga le nei a le 685 radio ma le porokalama o le 685 morning show i tae ao te tasi. Vivia lava i whatalo fatu ma o whalo fatu nei tae ao i le osu foi ale tunu a mis foi ia o le mai mo mai lungo le tatu po kalame le nei tai au fo ma lo le soi fo manuia ma lo le soi fo lau le lei ma lo foi le fo lau e le manatu ma walunga ia o lo tatu tau fai tusa i le anga le lei o le alofa tau muli muli o le atua i loto soi fo ma le mato wala vai vai sunga fa fera inga ia pasta fielo tito mai le kalesia o le Samo Worship Center i vai te le fo tapena ina ma saunia le upu fa malosi mai le fiong pa ia le atua e tō matau inai o tātou soifua ma le ola a o tātou iai le nei lalo langi le tū mau ma le fōlaunga ia i nei aso whainga tā o tātou iai tātou moli mauina le tele o mea o tupu e le ngata i sa mo nei au so se vaengo le lalo langi ia tātou moli mauina lava ia le tele o mea o tupu maanga i mai le soifuanga le nei ia au le upu a le atua ma le whaatonu tonu fōlau le mana o le anganga pa ia o ia rena na te taita ia i tātou i le aso ma le aso. E le tautonunga nei tai aolo tātou tau whai maua e a le manuia ma le file mu o le atua e le ngata i samo nei al pa ia foi ma le mamalo le atunu o lo mai mo mai i so se vaenga o le kilope ma so se vaenga o le lalolangi. Toa file mu ma tau i Samoa. Usu mai foi ana nei tai ao. Ia ua tele na usu i maili to tele i ngā luenga e fo ua tala se fe ke pu ama se fe bani keke o leisi suinga le o mai tau wina le tai au ina tau ina uta o tai au umalava salo po le lata i le fitu valu stay mi fa pena ia po le ono ia po stay mi fa pena i wa matau na tumu tangata sava vali ngau tai a matau i tona i mato ia manatua ngau tai a matau i le city o la wai ai umala vaia baenga fo i e mo mia taipei o le ofisa o fui mu. O la wai ai ma le ofisa o leo. O la wai ai ma le baenga le New York. Ia, o le foi ua talo sanga fo le soi fo malolo ina le minista. E fia fai se fo ina se fo le mai i nau taia mātou i tōna i matu. Pei e taula talata o lele nei nisi baenga mano fuanga o le tātou. Watunu, Ae o tae au umala le ua o mai tau wina. Ua amata o na matua i tō a tele tangata sava vari. I ngau taito na i matua i tae au. Na amata na o mai tau wina mai le tau sangane le se vetu nei le teimi leo te usu mai le tau le lima. Ia e tasia si ta avale. O lo tu. E tele lai na paka ta avale i whafsanga e foi le malai kirikiti male i malai ta polo. Ia pe to atasia stanga tau lai sa vali le vave au. Aru swinga leo o moli mawina e o mai nere tai au. O le matuato a tele au le tangatalo o sava vali le vave au. O le to a tele foi o tangatalo o moli mawina. Ia le baenga foi le leo le o le mele ima le moli wila i lumo le mele le mo au. Ia ua matuato o telea o le vavea o ala ia ua matuato o telea. Ia ele faita wina i la fiafi wa le fiafi ia o le tumu vo ia. Ia e manaia tele ma wana i wha amalo stino. Ma wala vanoa e wha penao na ma waina i wha amalo stino na i tangata o si o tātou watuno. Ia i le vavea o. O le swinga fo i le ia i mātou ia Samoa nei taimi. O le makwa amalo ulu wa sori. Yo, o le fu a makanko e sau le winter ya mātou i Samoa. Ia ile nei vai tau. O ana na fila tau ia o le makwa malu lu o le saviti. Yo, o waso a toa ana na fi.
I lo umanga I o I whale asi wana nafi. Sole. Ia ua kwa ngā kau fo I lele ke fiu e ke ngai o I mawhaisau fe aua ele afu. Ona ole malu kusa e susulu e na. A ole makwa malu waso. Io. E ke kom malo ala vo I lele wa e malo lo ho ilia. Ai va I lele o maalili. Io. E nai swinga na le tau o le tau mata atu matau sa ili atu le tala le tau. Pe fia tike ri le malulu le na yei sa moa na fi mana po. A na po ia fa solo mai ana nei le tai au. Solo le matua malulu lava. Ia, swinga lava le tau. Le vo tatou te mori mauina. Ia, ni usila la tau ia le foi mai mori mau mai tono ni usila ia te roa. Ia o makua malulu ni usila la tau ia. Ia ele opo aver ko malulu le wo o mai a matou. Ka fe ai umanga ni kausanga e fa pe wo winter matou. Oh, yo. Ia, ua malulu sa munda. Ale anga ia ile vai tau le ana fa mauina ile matua malulu o tatou tunu matonga. O tonga la e maualunga atu le malulu na ia tonga I lo tatou sa monei. Ia, faisi umi na fa mauina ile malulu na ia sa moa. Ia ele ito o ia tatou le malulu na paule malulu le na ngata talu ai nei tatou o sfulu ono tikeri. Ia le malulu le sa fa mawina mo sa mo la to ia. Ai ala tatou amata me atu fai tau wina le tatou talo le tau. O winga manga le tau le ai mo sa mo ma le tunu ile so e fofo ia tapenanga le tatou tunu. Ma e fai tau wina le tatou talo le tau nei le tai au. Ia tatou fa se to ila vale le tatou por kalame. Se ia pa ia le tu lai fitu, tale fitu fa fonga. Mai mo le tatou tunu I tatou telefone le tale fitu. Ia, ma fa solo to I tatou por kalame, o le tau le valu tatou telefone. Mai a tatou telefone le tau le valu to e maua le tatou feilo inga, ma le tatou wa onga a le University of Pacifica I ala fua, le USP ala fua. Ia, o le fo I ma wai tatou wavanoe tatou tautana no fa so pe me se tape na ngar toya ar semester lua ia ile a onga di USP ala fua la to wia ai usi mai le fa fonga le tunu o le tatou tala nei o le tau fa mawina maliputia mai le ofisa le va ai tau mai le penisula I Morino ai le I awina tu tatou tala le tau mo Samoa e tu ina tu mo fa matalanga winga lolo wa le tau numero 5 mo o ngā sami o Samoa fa mawina le ofisa o le va ai tau le tu lai 5 I le tai au nei o le stofi se fulu ma le ono I ulai lua felu se fulu ono. Fa marosia fautuanga mo o ngā sami. Fa marosia fautuanga mo o ngā sami. O ngā lue tu sa ma le lua tesi ma le 5 anga ia tu le tolu mita le maualulunga. O lo fa wau pea o na fa mawina I lungo o ngā sami o Samoa. O pea umafa o le ea I mātu I se sae o New Zealand. O lo na ia mai sa vili e feo lolo le malolosi o le toa o lo I lunga o le atunu. O ia tūlanga, o lo fatu mau ina ile sou o ngā sami, ma le sitia mau o lunga o ngalu mau mai pei o nā tangia I wha mau maunga la tamai. O nei winga lolo wao le tau e wha moe moe, o le a fatu pula ia stemi muli muli ane a tae ao, a nga ile whai unga o le vai aso, ma e ia ile a vanoa, e fatu pula ia ile malolosi o savili wha pea ngalu mauma, e ono sili atu ma le tolu mita le maululunga. O lea, o lo wha amaru sia pea fautuanga o ngā sami ma o ngā sami uma o Samoa. O afianga e ono ali mai le so no swinga I o ngā taifale. E lo fia no fuanga tūlata I le ngā taifale e sau ma te tafe au o le sami e malolosi le whātautau o savili. O leisi whamatalanga o winga lolo wa le tau mo ngā taifale o le atuna o le atu inatu I le tūlai 5 I le afiafiana nei. Ai, o le tau mo Samoa whamawina le ofisa le vai tau le tau le 5 I le tai au le soa stofi se fuluono I ulai lua felu se fuluono. E leo iai ia ni fautuanga po ni lapata ingo whaamalo sia mo lau whanua Samoa. E leo iai se fautuanga po ni lapata inga o lo whaamalo sia mo lau whanua Samoa. O sa vide whaasori na malosi o toa o loa o sau te se sae o lo ufti e pēle atu nuu mai au mai ao manai timu e a fiai Samoa I nisi taimi
O le tala le tau mo tātou i le so i le ngata i tū mua nei va pe foi ia le mo tele i salafai e ufitia se vaenga le lange au i nisi o taimi mana i timu pu e iai va pe savili e tō whātau tau i nisi taimi e ufitia se vaenga le lange au i nisi o taimi mana i timu pu e iai va pea savili e tō whātau tau i nisi taimi. O le vaenga i ona tu atu o le aiai nei timu ma savili e ono malolosi le whātau tau i nisi o taimi o le aiai pea ti munga pupuu i lau whanua o Samoa. Tātou se atu loa le talo tau mo ngatai whale manatua o talo tau mo ngatai whale le na vato ni whautuanga ni tai au nei. Whautua i naili si isi mawalunga o ngalu ma pea o le sami. Le fwoi lautu ina mai le talo tau mo ngatai whale o Samoa i le so. O le savili. Savili mai o ngatai whale ma o ngā sami ma tū. O le savili anga i atu i le tolu su lima, fasu lima kilometri ili tu. Tolu se furu lima, ai atu fasu fulu kilometri ili tu lao ngalu, e lua tesi ma le lima, ai atu tolu mita le maurulunga, e whape foi, ngata i fale ma onga sami i saute o Samoa. Tala na o le tau mo le atunu i le soe pe ona tu ina mai ma le pitia mai, e le ofisa o le vaaitau, o le tu ina mai fautuanga le ofisa o le vaaitau, ia mo ngata i fale o le atunu i swing o le tau e pe ona iai, ia ile si mawalunga ile ngata o ngalu pa pe foi ia peau ia ma savidi malolosi o loa afia ai ngata i fale o lo tātou watunu le foi mai la patainga yo no lo fia nisi no fuanga tu lata i ngata i fale e so ma tatafe au o le sami e malolosi fa tau savili dono winga tātou au whango ngota ma lau foi faiva te i tautua na ane ia Pamatalanga nei malapata ingolo o mai al fisa le vai tau. Yo. O fai foi si umi ele o toia afia tātou tangata whangota e leilo loa tu lou. Ia e potoare tau tai ai sele atu yama. Ile upu whape nā lo tātou waturu. Au foi ni a vea le nau i le ia. Ia manu lava i le upenga. Yo. Tanga i le lei ma tanga i toa le au mai fautuanga. O le fautuanga le mai malapata inga mo o ngā sami. O lono winga, e te tau ona sila fia lei. E le au whango ngota ma lau whaiwhaiva. Ia whaamatalanga i au mai e sou ma tatafe au o le sami ma losi le whaatau tau o le savili. Io. Na ona tu walalo atu ma toi lapata i atu ia ile nei aso i au whaiwhaiva ma lau whango ngota ia o se o tātou watunu. Te le i o swing o le tau le tātou te moli mawina le lalolangi. O le atunu o saina na alu le vai aso lea ma le amatanga le vai aso nei o a fia i le sawa ma le malosi o le a foi nei o le asio ma e atu le asio ia ai malosi ma iei ma le matangi a wha o le typhoon Ivan e po ile ngole o le a foi nei o le typhoon na po le a foi nei asio le asa afia i saina yo kulava le asio so atu ai male afa mawina e lua tesi ma le 2 miliona tangata o le atunu o saina ua ave esia mai no fuanga e lata ane ingi le sami no fuanga maua lalo ono le maua lungo le sami malolosi ngalu ia ma tatafe tafenga e pe ona iaile le swing o le tau te tono le atunu o saina la tau ia lua tesi ma le 2 miliona. Wai vaila iei. Te le o le numero tangata saina. Yo. A fai e lua kesi ma le 2 miliona wa o va mamau ma le fai kau o fai o tangata Samoa. Yo. Tātou ele i teiteina ato statou miliona. Na le lua se lau wafe ele mo vusi tātou afa miliona. Le au fai ingo tātou tangata. Ia e fua la iei. O le ua ese mai tangata i lua tesi ma le 2 miliona mai no fuanga e lata ane i le sami o na o le mau alulungo o ngalu whape foi ia swinga o le tau i tono saina ia ma le malosi la o le asio e leo wha mawina le taimi nei o le whanga solo suenga ia ma tau wha mawina i tangata mali liu mai swinga i o le tau i tono saina la tau ia o ana nei foi le tae ao aliptia i e ala ata mai tono Amerika ia le matautia o le afi la esa sao i tono kanata. Ma ua matua i lanu sa masama o mai tono Toronto i kanata. Nei le tae au ina ua
tau tia le malosi ma le sawa ia o le afi lai sa sao i tono tangata o kānata ina nei taimi. Ia o no suinga lava o le tau, te le foi vae na o le atunu o kānata e meise lava i rural areas, o le wa afia, o nei le tae o matamata tu le ata o le train. Tu sau le nufo afi le o le alu, o le pu e me tangata ata o nufo afi. So le makua o wange le afi kukongo o le. Fui le o le awala le aluatu o le, la foi nei le nufo afi. So le waka o fufui ka ika ingingu fo afi. E va ia kwa o le afi ala e alua ia. So le ia mauala pata ia ile atunu o kānata. Ile ono whaatama i o le tele o nisio ele malau whanua o kānata ona o le afi sao le wa iei. Aina live mai a nei tae au ia le au nanga le a Amerika o le ABC News Amerika. Nga live mai nei tae au. Ia malata upue ina mai ei le ata o totonu o le ai lea po le city lea o kānata o Toronto. Ua matua i langu sama atoa. O na le asu. Ele ngata o le asu. Ia o le vaenga hoi ele mantua so se atunu apo se vaenga e mu ma asa le afi. Ia e kau le susulu le lae pe ua pupungi hoi le asu le la. Ia pe ua sui atoa i le lanu atoa tonu o le city nei o kānata o Toronto. Ia, sole, ele ia se vaenga o le larolangi ele o afia i suinga o le kau. O le fui o ia tātou ia, te le fui tātou afia ngai suinga o le tau. Ua leva fui sole kako a afia i le. Il savili le kua oloa. O le savili le kua oloa ri. Ia tailo iai. Ai o mai ai le sole o te masalo le o savali le masina. Awale masina le o me le ana sa wele savili ne o tua oloa. Lia le walu aku uni le ana o mape o makulor sisi ngā fua. Ai a makaloa ngā ngiangi mai i al kua oloa. Ia o le o kako ia i le o ngā kukongo i ulai. A o le ai tai ia tātou tua oloa. Ia o le isi la vaenga leo tātou mori mawina nei. E savili leo tua oloa. Ua makua ma veve ia le palapala se i tulou lava. Tulou le whaafonga le tulu. O le mau foi le lau fai whaatoanga la tau ia. Tai mai le la tau mau. O le tau pito sili ne o na whainga tau na anga i lau fai whaatoanga e whai ni whaatoanga ona la. O le foi wala wa mai le la pata inga le official va ai tau. Ma fai lo mai le official va ai tau. O le anonimo e po le ale ingo le mea. O le va ai mamau le official va ai tau. La fa mawina fo i le masina le nei. E ale uti o le swatimu na pa ui tono lau fanua o le tata watunu o Samoa. O le va ai mamau la le official va ai tau. E fa pe mai. E o matu i ulai au kuso setema. E fa solo lava. Ina uti le swa vai pa u i lau fanua o le tata watunu. Ia, o le au nimo le ingore mea na me le official vai tau. Ua tale esu e le leipo le ale sa onga. Ai fai mei o le taimi lea. Po le tau lea. E matua ia afia i lava tātou le la mala. Tulou, whaafonga le tunu. E tele na afia ia isi atunu. Isi foi atunu le Pasifika ma isi vaenga o le larolangi. O le toi ngā mea fui lea makwale ai ese kimu e pau ai ngā o le la lava. A o lua la le la ma le savile o tua o loa. Pai mai leo le maua na i fai whaatoanga. O le kaimi piko sili la ngā o ngā makua ma veve ai ia ma whale tonu le palapala. E kau le mawhainga ku i le oso. E tuto ai le tia pula tulou. Ia, o le ae kau matai tuina le tūlango i le tau le nei taimi. Io, le ae tātou te tau matai tuina le tūlango i le tau. I le taimi nei po le ale tūlanga o le ai. Ia o le vaai mamao na le au fai whaatoanga la tau ia. O le vaai mamao fo ina nisi o le mamalo le tātou tunu. O le mau fo ia isi tangata. Fai mai le mau aisi. E whaapea le tau na tātou sa tia i le a whao ofa.
mavala lia i le iwa sifulu le iwa tasi. Omi anga angir kwa oloa. Omi fo ele i palasi le kimu. Ia, omi ele i palasi le kimu, omi nga munga la. Ia, o le maulana le to tele la tau fo itoe vavai swing o le tau lewe i tātou. Wa omi fo inga palasi kwa oloa la ko huia maangi. Le fo ia maile o la le po television o vai tau. E uti fo iti munga e palasi po le sua vai maua. I lau whanua ma ele o lo tātou watunu. Ia, ono o tātou o lo tangata e tātou te whai tau. Ia ai pule ale atua i mea wai a whaia. Au tātou tara noa fo i whātupu manatu. Ia wae o le maule ale to tele mātou tara noa fo i nafi manai au whai whātoanga whai maile la tau tala. E whāpea umale kaunga nga sawa i ofa. Ma losi kwa oloa le aise kimu e pa u nga umar kwa oloa palasi no makimu. Palasi nga langa o kimu nga sau wari kimu. Vai aku nga wo mai lua marisaviti. Ia sau nga langa o kimu marisaviti nga sau wa yole angi a ofa. Ola au umala nga mafuli nga isa sa e ya ofa. Ko e sau le ia vala lia ko e langa uma i lunga ai ko e le situ. Ole ya fo inei ole maure na ia anisio ta mama tutu o le tatou watunu una maua lava noa mau te tala noa ia na nafi i swing o le tau. A le tau fo i lana nei. O le mau fo ia nei to i ina nei wa leva na whaifa toanga. Pa mele la tau mau. O le tau fo nei e tele ina na le o i tangata e whaini i ati nae. Ona e tele na pepe ia meto. Ona wale eisi timu uti soa vai pa u. Ia ma whaasolo ina ma veve ale pala ia e taule ma whai ona tuto aise la au. Yo. Ia e tele ina wha pala ina toa tele ma whai mai a. Le ale mea la ma whai koko o le umakwa le ma whai koko se mele pala. Yo. E whape na mana to isi ia au le toa tele a. Po le a lava le tūlanga o le tau. Tu upe i lalo le me to. Tu upe i lalo le me to. Yo, ia au wala e whai ai. Ia. Ai maisor ko inga oso fou le o sau ma le ofisio whakoanga. Kama were ngā le vidi i lalo ia, kurkia pula. A wao le singa o pahenga o boli mawinga au ia ngafio i la ufo itama i ngā luenga na whai ana nafi. O lau ko ngā kia pula ngā whai ana nafi. Ole, usai kolua ka kui ho yele le oso. Usai langa mai lunga le oso. Ko ia luange umare pala. Ine maveve. Ko ia luange umare pala ko e kumure pu. Wapea soli. Ole vabe. Ole makua vave a soli. Ia, ongo swing ole tau. Male malosi o le savili o le tua o loa. Le alava e angi tutono lo tātou watono ula tau wia. Tasi minuta te o tā leo le fitu, ele nei tae ao, tā le fitu mai moa, ma whaafafonga lo tātou watunu, ele au inato tala fau. Tātou whātalofa le tae ao, whātalofa atu ia peia le fono, tae ao manuia, ma loro soi fo manuia nei tae ao fau. Tau pa u, Paulo Savelio, good morning, whanga o manu Iakopo, Jake Ioane, good morning. Tā vita Romano malulu tele mātou i manukau, ma nei ale polo kalambe, tā lofa lava good morning, malulu o tau ulefu e malulu ma kouari tā vita Romano. Missy Sonalote, good morning, God bless from Brisbane, Australia. Talo le tau mai au kilani New Zealand, tā penei no tō vio tofa. O le tau e awa oi teimo le tae ao, le awa ule sulu ma nei a mai le la, o fio lolo mai le malulu e iwa tikeri le maualalo, o le temperature se fulu ono tikeri lo na maualunga. E vai le angi mai o le savile e tolu kilomita i le tūla, o le tūlanga le lei o le ea, e ono se fulu ono pasene, o le vainga, i le isi fa se fulu wadu i tūla, e se fulu tasi tikeri le maualalo le temperature. E a waoa ai tele lava ina susulu malo simene la i le ao, o tau i Samoa, e lusul fa tikeri le ao. Lea ana nei e o atu i le lusul tasi tikeri le maualalo le temperature. Ia, o le tala na le taule na mai mai au kilani New Zealand,
Patalovati a faleata fata, good morning faleata. A mosa alofa, good morning. Ia, olo mai mo mai manaita mama tina matua home of 80 longo I pulotu I savai. Sole, ia, alofa atu a mosa me se foi nai ta mama tina matua olo mau maia tato prokalame nai longo I pulotu I salafai manuia tele tiute ma faiva ole nei fo yaso. Ta vita le mali toa na tano ai no. Ta ao manuia olo manuia lava waikato, good morning. Laila Vaa, good morning. Se wai Marseille, good morning. Talo fafia ma mea so I fo manuia. Talo le fale Pearl Ellen, good morning. Faulalo Talvini, good morning. Pati Augustino, my Hastings, good morning. Valele Mati, good morning. Myself, Ogle, Vapefoi, ia le fatalo fati, ia burning fasavalu neng lem. Taiao manuia, Augusto Fepulea, good morning. La Tatuli, Missy, Masi le Malu, good morning. Talo falava, manuia le nei taiao mga luenga whaanga solo. Ia, o si mai ana whaafonga le tunu o tātou talafou I na ua tasi le minute ua te ai le fito. Whaafonga mai mo le tātou tunu I talafou e peo na awin atu, ma tu in atu e le sunga ia nei whene sera, mai le vasenga o talafou na nei tai ao nisi o vaenga, ia e peo na tā ua e tātou talafou ma whaafonga I le tunu, ai me se la vale, tātou talafou le pole, vaenga le tā ua e nei whene. Ole tātou whala au. Ia, ole sa tātou whaapehala apasia tātou paketi ole whaamuambua lea. Ole soifua malolo ina. E te lea ina. Ma whautua fōi matua lalo matolonga tau alo tātou atunu. Iri tūlanga I peona. Iri tātou whale mai ilo matotua. Ia, a whai ole ua si tia le whai numero tangata e suru whai I private fōi whale talavai. Lono ingo. Ia. E fōringa mai o loe aile o iei ni tātou talavai di whale mai. E o lava fōi tātou talavai. Ia wai pe e alau na sulu iei li tō tele I a meise fōi nei I tātou tamama tina ma tua lau whai penisiona. E tau ngō fie ia mapa u wai li tau o le whala au. Ia taru sia ia vawe meise teimi e mawhai e ona fō ia le whawhi tauri o whai si umi te leo na o na afia tātou solo le whawhi tauri leo le lavo tātou whala au so. Umi te leo na tau fo ia le whawhi tauri leo le lavo le whaasoa whala au ia ma tūlanga I vaila au mo tonga fitinga I le tātou whale mai tele iru mo tōtua. Taru sia ia wa leo whatoa umana pāsia le tātou patea au te iloa o le vaenga pito sili le tau na ave I le wha mua mua. Ka le tātou malo. Tau wau na ave le wha mua mua le soifua malo lo ina ma le whale mai. O na o le sulu mato I aita ngata umo si o tātou watunu. Ko le isi foi me tau na whai. O le makwai o ka mai whaakele. Ioi, pēr wha pē whai masioki ma te lei mai waa ma au nanga e au mai e fuala au le tātou watunu. Runga kaua makua o ka mai whaakele ia tātou fuala au ia au alawana I sioki. Mai se foi tātou vaila au. Io no le sulu whai e le mamalo le atunu. Ai a fua foi la iai. I le swinga lea. O le mea sa o ai kaunga whai. O le teikea leo lau soi fua malolo inari. Petu ai foi. Awa peo leo wa umi te leo na umi te leo na a fia tātou le lava le whaaso fuala au le lava tātou vaila au le whale mai. O le ala le isi ngaluenga te tau na tātou whaia. O le ngaluenga te tau na tātou whaia. O le va aile leo lo soi fua malolo ina. Ina ia awane e alo I le whale mai. Ioi. O le va aile leo le soi fua malolo ina o le tangata lava ia. E titi e le numero tangata ia nga I le whale mai. E a mata va ai alo soi fua malolo ina I le tau mafa. Te kia le leilau tau mafa. Wha malo sitino ia lava le malolonga. Ave ese ngisi meo ngai presa ilo ma fau fau. Ioi. Au li singa me ma fuele ma mai o istangata. Over pressure. Too much pressure. Ia ole pressure ho lele. Ole pressure ko inga me velo le. Si a me pressure I tatu tangata Samoa. Ole mea leo le whaatau tawa.
ke vai kulo sa vali mai sila lo makua mangia kau kadinga ya e ngau foi o ia ke ke vai kulo wa tav mai le o fosila lo makua ye kama fai foi o ke le fai so o fu tav ya pe o mea fai ngo fi io al tala tus pa ia silisi mea mangu wai lo au io sili ale o la file muma ai singa mea mangu wai lo lima tari sa paia fia ola sa o loto leise mea polonga i fuolo manga o fau alu waku foi fa lave ai loa wale fetawi se fa pasi yo ale fetawi fa so a wale faia ka ua ia nei taimi ore te kia le tangata ia o lona soifua malolo ina ia awa inga i koe ore fole mai walongo inga o mea le tu o le lava le fa soa ia o fala au matatou vai la au le fale mai patalo vatu se ia se meliti sa vusa mai au kilani ia ma le latou au nanga nei tai au kon morning ma lo usu lotu manu lotu o lo mai mo mai fa fonga mai ai ma ngele au kilani New Zealand. Good morning. Otilia tufunga mai malepone. Good morning. Robert Peterson. Good morning. Talo falava. Anisi Pipi Sesenga. Good morning. Kalolo pea. Good morning. Vape foi pei alefono. Good morning. Talo falava i nei vaenga ole taeao. Ole manava o ngaluenga i le afiafia na nafi. Ia. Le asa tula i mai isi tasi o whaalave lave i le manga whaafo i le pea. E lole o tele na sala lau le ata le ilungo penga te whailangi. Isi leo hoi lea ua. Hape nao na afia o whea ngai manana tiute. Lea sona na fi. O le li poti am tanga luenga o leo. Whailoa le fio ngai le sui komisina ia le i ataua a whamasanga Samuelu. Hapea. E le i whasua a vai a le li ile sa avita avali. Mai e pau a fianga le ua tau fia i leo le li ina nei. O morianga mōmua, o le avita avale whaata mala, ua o ele manu ai le isi tangata. O le isi morianga, e le ai se laisene avita avale. Ma le isi, o le avita avale matu ia. Tolu a morianga i o tau fia ai, o le li e luas furfata usanga lona matua, mai le afio anga o muri whanua mafonga vai, ia ile mo tele i salafai, ia na ia soa ina si leo. Usa o lai fai le kiu kio leo. Lai sa o le mea lai tu wai le leo. E lua kuar ka avale la ki le so o le leo anafi. O le whaftai o le maua mai lipoti. O lai whata o tolia le malo i le mautanga se ngase iru muto tua. Ele o a fielo no soifua paul meo nei manu anga. O lai tau tongo fitia manu anga o le sunga i le malo. Ai e matautia le foi meu tula i mai. E le o mauti nunga le leipo le meana o le talam tanga luenga leo. E le i whaaswa avale li lea, whailanga alcohol test. E le whaaswa ava. Ai le o mauti noa po le mea na tautu le moe pe na moe. Pau la le vaenga. Pito silio na whaale tonu le iei. O le lea o se laisene avita avale. E lua soritu la fono. Te tele ilungo le ale tele. Mea mua o le lea o se laisene avita avale. Lona lua. O le lea laisene ino le ta avale lai ferua iai. O lea lai fōlinga mai. O lea laisene le ta avale. Ai lea ise laisene. O lea li ilea na ave ina le ta avale lo surfata usang. O makwala i kikia. A fai ai whapenga kaukule moe po le ale si mea ngau iai. O keofo. O keofo fo ia awia. Awa aku so lai pisi le traffic le fiafi. So le waku war ka avale la kiki le so le ia mawhaale tonu isi malo le malo. O le sia mea fu e mafu e ngimbia. E iloa e maku e le isela isengi ave ka avale o longa kari. Ai kuwa iar ka avale. Ia. O le kele yo keis whape na isa moari. Ma ole mafuanga vo inga le ka ke lo e ka ika ia. E ko kupo i whala vela ver tato watunu.
tingana i loa e leise ne ave ta avale ai kuwa i ka avale. Tinganga i loa ele i loa ele ka ave ka avale ala walu al ka avale. O le isi foi mea, o le malama i tula fono le awala. Le ai tau te mori mawina i lungo le ala tele, so le. E mao le oso i foso le ava so le oso tina, so le peso. La mao la kavala awa ko ya va so le o tina le mea le alwa ka avale. E le va pe o tina uma. Ai si tina lo ke vai pe ha ola ko me lungo le awala so. Pe o me ha ola ko ave lungo le awala so le. Ele a o ai si pe a fia tangata i le fara ve lave. Ele a o ai si ave ka avale i lungo le awala wa a fia tangata le fara ve lave. Ele a mea le a o ngai fa ele pe ale angal ka avale la vea te a fia oi. Ma o te taunto e wha malo si al polo ka leo leo i mga ala i toi siaki le vaenga lea si lai sene ave le wha mawhare lai sene ave ta avale siaki le ka avale po o mga pasi. Ioi. Ia wa pe o le wa maka hoinga wha solo pasingo ka avale ia le masino i ulai ma le masino au kuso. Ia ai ta ua telefo i tula i meo le wha la vere nei. Ia e toi bava ai tuto ai le mtanga luenga o leo le wha tinongo o vaenga ia. Ia o le sia mea, o le sia kanga kaso ele a onga fui le a onga mawa laisingi. E pe ia lua kuau ia kua whaala kua ke ia mawa laisingi. Ia ngasa wale a whialo loa ia le ai makwale malama ingi. Ingi kula fongo o saino le awala. O whailo ilo e tu mai e ilo ai le vaenga lea, o le mga whaare mea lea, o le pi onga le mea lea. O ie to i return, nai ta u-turn, nai ta avale. Ioi. O nei vaenga la i te foi fai e tatou malo. E malama i tangata whelua i lungo le ala teli. Ia, talu si ole whaafitai, ma tatou whaafitai le atua. Ia, ele o mauri so i fua le malo, o lo whanga solo na tau fitinga wha solo i na manuia. Ia, o tau fia nei le li lusu whatau sanga le matua le li ilan sau tavan. E makuala i kikia. Io, au ke o fufo ilar kau kule moe. Tau le lima na fila fiafi. O fiti le sia tunu ulen tu pole mea lea. O fiti la, na maliu le tama i tai malo le malo. Ai o le poloka leo i tono fiti. O le tolu le vave ao. Ina ua mai a mo fare kalapu i tono fiti. Le ala na whaatau tai ai leo o le afoine o le poloka lea mtanga luenga o leo. Le ala e a fia i le tamaita i leo lea na wakuar ka avale la wari ko kolunga suki a kuskenge ia ma vatu le i le fale mai ia ma faat solo tong fitinga le malo fiti ai umaifo ia ile o manuia na ma waile soifu o le tamaita i malo le malo ale ala walua ia ka ko i le pea io o le tu walalo au ale faata mala o le isia tangata so le manatu mama ia so le e manatu mama o ele ngale tole chawe ale fai me fa ka ule kai o lai lo ele ise lai singe ave ka vale o longa kari ala o ku el ka vale o lai lo ele o ilo fo lo na tali fe lo el chawe ala o chawe ale fai me fa ka ule chawe ale fai sorry tau tu anale sa ngale mu nei vai tau tua nāre sa ngale mu ia ore pa ia mana malu fo i o tātou tunu awalava ne ia a fia tātou ia ili tūlanga e peo na ia isi atunu o le larangi o na o le whaata mala. Patala whaatu ia le au Pepe Howard, Swalka, good morning. A naua hunt. O le koe fo ia le fo e sainga male pauviri kani ia sieni se loti ese good morning. Whaapale, good morning. Ia, manuia tele nei tai au, manuia foi tiu te mawhaiwa, mga aluenga ole nei tai au, ole a stofi. Se furuiva minute le o te ai nei le fitu tātou se atu sina musika, a pe foi tātou whaasara launga whaapisidisi ole tai au. Musika so i whewhiloi ole tai au, e teitolo ina le mai mua whaafonga mai le tunu ina ua, to e lua se furu mara 5 minute le teo na tā leo le valu. Tā le valu le tai au nei whaafonga le tunu ele toi a wina to telefou mai se o telefou mai ata o telefou nei le tale valu
ona toi mawale o tātou whailo inga o le whaatanoanga ma le Universite o le Pasifika i le fua ia pe ona iai ia le toi amatalia o whanau ia onga i le semester lua ia po le kuata lua o a onga tau Universite i to tonu o lo tātou watunu a whaile e te mai mo mai nei tai au ia o le ae te le i mawaina le li poti po le result o suenga si o walo i le kuata le na se i mawai atu nei. Wa tauna e alo sa ili po whea tūlanga o iei result o lo walo. Wai o leisi lea mata upu lea na ta ua suti lea songa fua. Sawi o lea solua. I lungo le tātou prokalame. O le mata upu fo i le tongi ina i fono wha vai o pili a ongo tamaiti. E iai la fono wha vai. O le ua malanga sa o atu ina utai le Universite al Pasifika i ala fua. E au mai i ale result o le tamaititi a onga. Sa to toni e le fono wha vai lona pili. O le naunau ta ingo le fono wha vai. E fia i loa le fono wha vai po o fea le tūlanga. O le iai le tamaititi a onga lea na to tongi le tupe le fono wha vai lona pili pe wha mata o pasi mata upu pe mawhai o na toi wha wau i le isi sa mestala na onga ia po o le afo i le tūlanga wo o iai lea au ina le tamaititi lea. Awai o la fu fata oto por kalamela te uia fono wha vai. E mawhai ai ona sila fia e le komiti o le fono wha vai. Po ai le tamaititi e te tau ona toi sponsor le a onga. Awai fo inisi tamaiti fo. Na talo sanga atu, poni tamaiti na talo sanga atu wa uma vanoa. E mawhai ona mawale vanoa, mai le tamaititi le ufa atamala. E pe o le vaenga na le wala yo na nga I fono wha vai a mai li poti o tamaititi le tutonge la tau le pili. Ai o le sau noanga suti e le mawhai e le Universite o le Pasifika I ala fua. Ona wha matu mai le result po le li poti o le tamaititi I le fono wha vai. Ai sea. E ta ua le aluato o le tamaititi le ana onga. E wha matu mai eilo na results polo na lipoti. O na sau leo ngai ave le fono wha vai. Ia, e peo nai vala na le tau maua atu, tau tala mai e. E le whare tua ia su tima, tatou waenga liwa spi ala fua, mai le asolua le tatou po kalame. O lono winga, ia, o le ai le vala fo I le tu lai mai mene o tongi ele. E le fono wha vai o pili o tamiti aonga. Mana tua tupe I le fono wha vai. O tupe le atunu. O tupe le malo. Yo, 2 miliona, 4 miliona, le ato inga miliona. O lea e to tono le fono wha vai. O tupe le atunu. O tupe tangata whaila fonga. Al tata o atunu. A whaila le to tongi le whaila fonga. Le pidi a onga le tamaititi a onga, ai le watu le tamaititi a onga te whao. O lono winga. O se matua tupe tia I atu pere. O le matua o matua tia e sili alo kango I uloro kupenga ai kia ilo. Whea koi foi. I se ata whaingo fie. Pe a fua nei. I le whaafita au I le tupu. E pe ona sau noa ia le tamaitai whai a onga. O lea e alu tamaititi a onga. Tongi e fono wha vaelo na pili. Ai alu atu le a onga ta whao. Le ango I faise me a onga. Le ango I lana mata upu. Le kea wae o ni tupe o na matua o le tupe le fono wha vai. Ia e ofo I la I matua. E le kea fo I matua ia pe faise me a onga lona tali. Pe le ai pe ta whao lona tali. Pe le ai a wae o se la tupe le tongi e le piti. O tupe ale malo, tupe atangata fai la fonga. Yo, ia e pe e fa pe na, e pe o le wala no tango tau toi
tau tala atu. O nei pe o le vaenga na le sau no ai ia le tamaitai whaia onga. I mai ngau tai o le University of the Pacific. I le whapea le anga le tongi ina ele. Ele fono wha vai o pili o tamaiti. Ai e te tau o na iei se ai inga. E te tau o na iei se ai inga fo i lea. Pe afa. Afa matua, afa le fono wha vai ina ia awa ina iei le manatu fo i le lei matua. Ele se kako kupe ngā onga. Ia alu lea onga. Whaikaria o e pea ele pas. Karia o e pea ele pas. A ele pas ia o lou whakamala. E kaule mamafa tele ia ile tala le matua. E a whai ele o alu iei so na malosi. Ma so na afu. Ile tupela te tongi ele piti. Ai a alu nei la le tamaititi a onga. O lou malosi. O lau tupe. O sacrifice uma mea ngale a inga ai ave uma kupe kongi ele piti a onga. Ke vai e ke mako ai pusinga lo walo. Pe yon tatou no fa so fo ile so lua le mata upune. Ma tatou tala no ai. Ile mea na tatou muli mawina. O te ilo foi, na foi te fia fa so mai ai. I vaenga na tatou muli mawina ma tatou va aia. Ma pupula ye o tatou mata i aso. Ti ngale lima vai o stoi ina masilo o matua. Ti ngale lima vai o nai matua. Ia ai tau mawhai la vai. Tongi le piti. O tamaiti fo ila ia e na va ai po o tātou ia na tātou va ai ile tinga ino mātua tau sa ili se tupe tongi le piti ke alu lea aonga i ke re whatamala e te alu ai lea aonga e te whi nau fo e te whiri ngā mafua isia mafua le mea lea e te va ai ina iau mātua le ise su koriki le ise mea le lei ai le vai aso. E whaaputuputu matupe mo la waonga, e whaaputuputu matupe mo le pili. Ao ta alu lai le aonga, se ta te alu malota loto hoi le whina. Ona weo le wota wa ai le mea lai tupu. E te e pe e tai whaape nā nai vaenga whau tātou tātara no ai. Ona ole mata upu nei, ai o te ilo, le tau le walu. Ele tai au le so. O le ato e mau e statu whilo i ngā male vaenga nei le ofisa o po le vaenga li USP i ala fua e peo na masani e tai au o aso taitasi ia o le nei vai aso wae o le whanga solo le restala o le whanga solo le restala te min nei le tatou a onga le University o le Pacifica li USP ala fua pe ia o ngei ala skofile whailatou wha masani po le orientation e le ngata i tūmua nei hape foi ia le moteli sala fight o le ai whanga sorora to orientation nei teimi ia o e foi nei te fuafua to ia o ke le swing o kulanga kaule a o ngor tatou watunu le a tatou te moli mawina le te leo swing o tulanga taule a o ngai sa moala tau lava ia o aso ia pe e umaloro korisi ia a whaiwa le au atu i lunga atu ia o le isi la asanga taule a o ngai o su e loro ngaluenga ia o le sia taimi e pe e le umal korisi ai a vavelonga maua ngaluenga i o whai ngaluenga loa ia o nei taimi te le swinga tele fo ia vanoa tele a onga tele a vanoa ia o le ai matala mai mo nei whanau a onga ele ngata fo ila i University of Pacifica ia la fua ia e whape fo i a University sa mo le papa i ngala ia mo alo mawhanau o le tātou atunu ele ai ala si excuse ni ngai keimi mi mea kaule a onga o lou le whiringa ai kei loe o le mea matau tia le utatou mole mawina o aso ia sa uti avanoa ia onga ai ese a mawanta mai tile a onga i te tono no umawhia onga
e makwai fi nau o matamiti o le aonga siasia maua inga miki le o ngi ao. Ale uti e o avanoa sa maua e nei tamiti, ma nei tangata o onga na taimi. A ore keimiringi, usa ua kele a vangoe o e koe a onga ma o e le a onga ma awa makwako a kele al au le a onga le e sori. Kwako a kele le makwako a kele au fefel penkalan mele wo lo inga ngi sori. O leo le sita mai titiso le ika inga umar primary school au ngofo male a onga. O le isinga nga fia umar primary school nga e fia lo asa pela le ingoa le ingofo loa. Soli, awa matua wale ai foi se toe. Wale le ngalo tala wale se nau o matu e tu leifa nau. E oi, e pe o iaso ko sa ao kale alu lea o ngaso le pe o laika ke ngofo i se ori oi le. I matua e fu e a pe ale alu lea o ngaso. I au ringi keimi. E a kusa pe wale a o nga kwarka meiki i a pu ma. Eva ko ya ma ua mawhai a markala i a pulea oi. Ai whale konga oi, le ai masenga ngau e koe kulei. E koe kulei, ma koe pusinga i ka miki o le aonga. O le swinga nga so, o le makua, ai maisi ara le tu pao tama so, le tu pao ri. Ai alo ne inu umawhia o nga inu i tua. O le matua to o tele o tamati so le o le aonga so. O le matua to o tele aru tupulanga wale o to e oi ni aonga. Ao maur ko inga mewe, le aonga, le fia whainga luenga, le fia alo e whaise maumanga, le fia alo e whaise aki ngai, le whaalongo i mākua, ia ai ngā le masi aku, whealoa i mai, soli aku, soli mai e pia, soli kua, ngā le whi soli a i solo le pala ma le ele mele o kupunge nei teimi, e i to tono le tātou watuno i suinga, o leo tātou mōli mawinga ia i nei teimi. Ai, tātou tala rau ama tātou tapisa fo i le tūlanga e peona i foru whaavai. Ai, o le aso na file ana ta o toi fola sanga i whina unga whare tūla fono lo ia. O i tū angai i suenga o le lui whare tūla fono. Vaenga whai pui ai a tau tangata o na fila le na ta o toi fola sanga ma le whina unga whare tūla fono. Ale vaenga whai ale i TRPP wa fisiringi ai le tō fio te fono komiti o fono whaavai ua maea i le asolua. Tali ai nei se aso au mai se whai unga le whamsino ngā mawalunga le whionga le whamsino sili le whionga ia sa tiusi mativa perese ma le whionga le whamsino le whionga ia le ia tau le sa Darryl Clark sa whiangai ma le ilo ino mau sa fola sia mai le asonga fua na amata isu enga le whamsino ngā. O i tū sa au waile i longa le vanga whai pui ai ata o tangata o le pāti o le whātua i le atua sa mo o tasi o le sa avea ma pāle mia le whionga ia whia me Naomi mata awha o le tū a le vanga whai le sa mo o poto ma le tū a le loia sili a le malo. O lo fisini ngia le talo sanga le vanga whai pui ai ata o tangata le filifilingo tai fono e mafu o le suia o le whainga whaavai a le malo mai le paya inga talua i le pāle mene. Tatu sao ai ai sui fai pulo i tu malo palo tai lima tasi. Le tofinga o tai fono komiti o fono whaavai. Suinga leo ai ai o tele. Leo tato moni mawina. Usai ele malo ia le sui o le malo. Vai fai leo le fast leo tu lai me le malo. Arai kai fongo o komiti. E peo ila le anga i le lu ia le vanga fai le HRPP. Ia ile vanga le ai tu malo. Ia ua mori mawina fo ia tūlanga e peona ia i tei fono. Toli. Ia. E pe o le eile ta maa o le tū malo. O le na manu malo o le pālota. Ai le kai fongo. Le sile matau pulena tātou ta pisa i mai le lafo i tausanga. Ia male amatanga o le tausanga i na ua tofi ia tei fono o fono whaavai. Ni oi. Ia mana tu oi. E leo ni tamai tupe ia ole asa ai fono whaavai. Ia ai o tāria ia po le ale tūlanga le a o ia le fina unga le ale. Vaenga le HRPP whapea fo ia e fionga i le sau whapito ia fia me Naomi mata afa ma le vaenga whawhai le samo o poto.
Ia pe whaamatai mawhai ei ona toi sui le suinga le iei le taimini nei. Ia tai fono whaavae o pe ona tātou si le fia. Awa e pe o le tele ao ma tā upo le malo ma vaenga o whata oto por kalame le malo. O leo tātou mole mawina fo i pe ona pasia fo i tala whatatau o le tupe. O le tele lava o ngā luenga ma whatinongo o au nanga. E pe o le ala mafuli ai le fono whaavae. O mana ongo i tū malo, o mana ongo nuu mafi o anga. E le toi o mai ni matanga luenga. Ai le ala o sa o ai le fono whaavae lono winga. Ia, e tā ua tele le langa ina fo i e le tua ngai e masoi ia le fionga sa whapito i tū ia. Ina ia mauti noa e le o ngatasi hoi lele o le tangata le ana malo le palota o le sui o le tū malo tai fono. Ia wa le utatu moli mawina. Ia o le ai tai fono nisi o sui o le vaenga whai o le malo lo tula i mai nei teimi. Ia tatu talia po fefo o le ai o e nei mata upula tau ia o se o le aso na file ana so le e makau kia la le ka longa soka ngafia. Ia o ki a ko ala wali i o tu ia vi ima tilo ia la ufai ma vaenga leanga la foi nei le sa peki a falangi. O ki a koe ma se uso ia foi. Ya foi lopo. Ia le sabe me o falangi le la faino falangi champini. Ai mana tuala. O le toa tele au tangata peti o le lalolangi. I le tālonga le soka talu na amata mai le i polo lalolangi le soka. Sa mafuli arko akele whapea. E champini farani le tau sangana ni. Io, pake ia le lalolangi a ngafi. Tole, e re ko mama inga Spain. Paka Spain a ngafi mangu malo Spain le semi-final mua. O le ipo le lalolangi o le tālonga o le soka. Manu malo ai Spain ai e lua. E le itau ai la ua farani. So le au ka kilo aku so le. I le ua Spain a ngafi. Le vanga study e Spain ia farani. Le au kaua kako moli mawina le asona nafi. Ia le whatino ino le tālonga le soka matangata nei tono o au taitasi matunu unei. So le. Pakua polo fesa tangata tālonga so. O lau mata na nafi. I le au le Spain. Wa le vanga study Spain le au wala eui mai ai ma au i ta aloa. Le vana study mai Spain le latou le troa. A malo i eui i. A whaia ina i o i eui ai. Le alanga ko moli mau. Wa waila le si onga Spain o skabahuelo ma pape. Le falangi voi lea le pest nga falangi o mapape le aso nga fisole si o ae Spain nga fieri e makwale ilo e mapape felu ai sole o le mangai sole ka alo Spain to tele istanga tai fai mai le vaenga sa tu putalonga si Spain foi le ngau so al falangi ho le la ku pai le nga vai la e wa ave lunga tangata ho na lango la wa ave lunga tangata e lango ya farani mai sale ka kau pa mo penalty sale ka kau olai al makuole polo le luanga i lunga ala farani ai tu sai pe ole punga ku Spain e head foi le polo ai kau lo ile o le Spain pa u ya lo sau ma la fori fa sala lo fa la ai le wange i lungo o lango falangi le ai fa au la fori Maria ia tu ya vi ma Maria ia paua fa ia inga farani chole ti lo ia la fai ia anga me ka puai ia falangi nga fa me fa no Argentina chole o que eu fo ia tu ya vi fa mai tu ya vi e lua e landi le ai Argentina
O sai mai o no pa u falangi. Ya, o sai mai o pa u tau au. O ma o ska penga o ko kafe fe anga file kangi se uso tu ya vi ia. Inga fiu le ofisa ma le fale fa inga le benga e. Kari lo i maka o si uso anga finga o fe inga farani. A o e su atu po nei ta longa le a mātou ma. Aso sfulu ono. Ia o ngei. Ngei maka longa ma. O le valu tae au. Pe ia le ko iki sau. A te alio. Ia. Ia poko iki sau ka longa le a mako ma ingelangi. Ia mangkua la o le au le ingelangi. E ia i fo i sta la i la ue ingelangi. O le sta ingelangi la i e o le tangata ino ia Harry Kane. Ma Jude Bellingham. Tangata na e to lua o sta na. Ai fo i nei a ingelani le e taimiri nei. Ia au lea lava e fatu langa mai o lea e tele ai a mapape ma laino Messi ta almusanga o le soka. Ioe. O mapape valu ia foi nei sikoa na ia mawina le ta almusanga nele i pole lalangi. Pape foi laino Messi e valu ana sikoa. So o toi lo le no way foi le lenka ai fala le vai se ve ko gei. Erling Haaland e fitu ana ai. So ai lo le to lua le ngelani o Harry Kane ono na ai pa Jude Bellingham e ono foi ai ia o ia mawaina o le to lua le na le ai e pe kau va ka ia o ma ko le plus ma le Harry Kane fa mole tilo ia la fa tu ia vi oi ai wangalo ia o ele au soka a falu kwa le winga o kipa mai ai nga ia ka ilo ia langa e o pe o pala nga ipu ia kalia ia le mafua ke pawa e o sai mai o leva ka ai fala ngi usila o le all white ia ka ai a fala all white e le kai se cambio Argentina mai gelani semi final on the lua ipola na langi o le soka lua o los fuluono talia i le tau le valu i le tae au le so fea leo le anga i ia engelani male matou au Argentina ia to te le hoi tanga tala lava pia kalo sia fe iga Argentina lai ka pua i nua ma so walo le ai o le ka longa ia e fua fo ia le mafau fauari o le mea le o lo inga ngi le au le matou Argentina se le quarter final le nga umaku nge ia Argentina ma ele au lenga quarter final ma Argentina lenga umongi ai kupito quarter final le Argentina ma ai kupito le na matua matautia fa pe tanga la fa inga ma ko au Argentina ko le paki atu ia vi ma tilo ia lau fa i malu so ia ke pa pe ala fa inga ia Argentina ve mo ta longa i mental tough yo e sa wa Messi fa ko ia e o mako sa o mai se mi fai talia ile ta le valu ile ta ia le so ia le tulanga ia yo a fai ke o malo en el langi ya mako ya Argentina ya ke roa ke le ko finga luenga al sole o ke so malolo a malolo en el langi il mako au Argentina vaya sole un ofori e kalakala ingi lo ulu lefu vesfo a malo mako ya en el langi ya ka penga mai lo le faino ia wae o le wa out ia le aua tilo ia lau fa kasile ka pu ia engelangi ia se uso ia ke pawa le mafua le sile ka pu ia engelangi junior moli le sile ka pu ia engelangi le kilo ingangi o to vi o tofa le sile ka pu ia engelangi le manga o ia fe ingal mako au Argentina ia o Adawa Hunt oh le ai la ka mo na wa hunt le fa me na wa hunt o le wa mak sa o la wa mak ka longa
Whainga ia o ngā Argentina ia e ngelangi. O le walo anga le o saua e ngelangi. E kasi au Argentina e tolu. Ia, manuia tapo inga. Io e, manuia foi. Io e, ma ia kako peki ali le mafua. Ia, e la lua ko lima se lau, kako peki kai lima se lau. Ko malawari inga o tilo ia lau whaima. Ia, ma le inga o tu ia vi. Io e. Argentina champini tau sanga nei tātou nu le waru. Usi mai ar whaafonga le tunu I tātou talafou o le nei vaenga o le tae au. Fonga le tunu I talafou o le nei tae au e peo na fonga ina le sunga ia nei whene sera mai le vaenga o talafou. Toi Moses whapoponga o tātou talafou le tāo le tūlai fitu I le tae au a tae au. Ia, ae whiwhia lava nei tae au le ua mātou whenua I nei mai sui o le tātou Universite o le Pasifika I alafua. Ia wa foi le whaalau I lo ina o le toi tāpena o whanau I le toi hae ai sa Mr. Luo tūlanga tau le o ongo nei tūsanga. Good morning, Ruta. Good morning, nau nei tai au. Malolo sai whomanuia. Tai manuia. Ia, vi ele tua leo tātou whelo ai nei tai au fau. Mātou foi o apena foi o na pisi le toi amatali o nei whanau ia. O la stūlanga I tātou enrollment lau sunga Ruta nei tai au. Malo la whaftai ia. O le e whailoa tu fo I wa le vaitaimi nei. O lo Ia. whanga solo I pea ia le tatalaina lea po le restalanga o le vaituanga lo na lua. O lo o mau pele vanoa. So far a wasa o le restalanga sa a mata tatala mai ina ua mai ia le whaiungo suenga I tausanga o te ia Novema. Okay. Le lava lai whaawawina. Mana ia le whainga fo yo nei whanau. Ia. Ia, ai me se fo yo tanta whainga ruenga ia toi whaawawina ia awa onga. Lo whapena le sala le ile nei vai tuanga. Okay. Ia o nisi fo yo lo o whaawawina mai le vai tuanga mua. Ia o isi fo I tangata wo. Ia tau sanga o ele I toi a onga. Ia le nga toi ngā solo tu fo I toi whaawawina. Le alai whanga solo nei teimi. Ia sa o le o lo tatala pele ava noa. Pangataina le leso fo le so rosufa o July, which is leso for Riley. O le so le matalia I le orientation pol fa masani le nei alafua. Wa sa fa peona fa taunuina malmanuia. Ia le orientation I le la le sa lolonga I sa vai ana nafi. Okay. Le lai tatala I fai to mo nei le tai au. A matala le se fulu e fo inisi po kalame. Pala wiloi fo ia vainga I se ese tono universite. E mai se fo yo o pokalame o lo whaapeona a o tawina ma o lo awhaina. O le ngasolonga fo ele restalanga o lo whaatino lea online. Okay. E ia le vaenga I lunga le poro mo e fo. Ia me se fo ia e whaawawina ia o onga. Ma o fo I so soani a whaape we ia nisi e whaafingata le access there online a awe te popole o lo mola vanua te sua tua ile mata ofisa. E fe so soani e tu fo I whaina o lau restalanga. You know, how's the orientation from Savai yesterday? Is it good? Yes, thank you. Yes, the orientation yesterday was well. The turnout was really well. So it's more like a general information package. Okay. Our campus director and our student SAS coordinator and our PACTEF coordinator, they traveled across with our IT support and handled the orientation yesterday for Savai student. Okay. Like I said, the turnout was great, but that is not our final student number. Our registration is ongoing. It's finished next Friday. And by then, if the Savai people still want to continue registering, please do contact us. 21671 is our number. Call us or just give an email. We also want to thank, we have a staff in Savai, Lee Sonnet on my pair. So Lee Sonnet looks after all our Savai students. Okay. Whether it's whatever area that they need help, whether it's library or academic or finance, this is the person that they go to. This is the person that the Whanawhawai can contact to. Okay. In terms of financial, if they want invoices or whatever that Savai people want in terms of USB to serve them or whatever information that they need. The son is there in Savai at our Sale Lolonga Center, and he's there to serve anyone that's interested
to know more about USB. But today, it's our orientation for Upolu. Okay. For our Samoa campus here. It kicks off at 10. Yeah. We will have our general information at 10, like all the administration services and that. And then after that, then the academics will come in, where the schools will come in at 11. At 10 too, we have a counselor coming in. Okay. Yes. So we have also a wellness part of our orientation this morning for wellness. Counselor comes in, have a discussion with the student, because when you study, there are a lot of pressure that comes, not only peer pressure, presentation, there's a lot of transition that the student goes through at this time of life, and also this era of this generation. So many things that can affect them throughout their education. So we have that at 10, and then 11, we'll have the schools doing their orientation, and then they'll have lunch. Then 1 o'clock, there's a transition workshop. Okay. This workshop looks at how you access our webpage, our Moodle, how you fill up evaluation form. Okay. These general skills that you need, how you do research on the library website, for you. And then later on, of course, in the semester, that they'll offer skills workshop for our students. Thank you. All our form for registration online, eh? Yes. Is there any possibility for me for using online you to fill a form? A manual. A manual one? Yes. Okay. A lot of our Samoans still prefer manual. Yeah. I think it's because of that they need support, that they need assistance. They need to confirm that their form is going through, They feel that manual will be more faster than online. Yeah. So we do understand this, and it's not only in Samoa, like we say, USB is made up of 12 island countries. And this happens in all our campuses throughout our Pacific Islands. So what we do have the online one. Yeah. And online, there is one for resumption study. I want to make a note of this for you who wants to finish off your program or your study with USB. You started, but you haven't finished. There is a portal for you. You do not go and register or as a new student, or you go and go straight to register online. There is a resumption of study. All you need to do, you remember your ID number and enter on that. Okay. And then USB will give you a new password. That's when you start doing your registration. But that's for online registration. Okay. Ruta wani mai ka tau wale anga I tatu whamasani presentation layers. Okay, o vainga tau wale wha tino ina nei a sere po kalami wha atatia fo ile USA nei ala fua. E wha manino I fo I ma awil ili I nei whanau I e fo. Mana I whanau fo e wha wina ia o onga. I vainga ta itasi o po kalami ese. Awa ese uma ia o USB e wha ilonga ia po kalami ta itasi e ia onga ta itasi. E lea onga e patino lava lato im ta upu whaalo ia. E lea onga mo le agriculture. Le I whatuanga I fo I lea onga mo science o mta upu ese uma lava. E o foi wha pisinisi iai. E ila le taimi o po kalami ne e isui e wha malama uma ia po kalami ese o requirements e mana umia e whanau. For example, nei whanau ia Mata Foundation. E offer for information. E whai for lato whiwhiringa. I le level whatike ripo lale po kalami e whetau I le mo lato. Okay. E le ngata fo I le whaatala nua ina o po kalami. Ai for le vaenga whaatau I le whaatala nua ina lea o whanau a onga tati malamalama I fo ita wa sau fo I as a student e taimi e langona I le stress o kele ia vaenga wana wa pole solo I lota mawhau. E ila le session whapitoa nei tai au. E sosoani fo I whanau I au wala I fo ia whawhita uli I lo o langa awina. Sao mana ia teri. I e whamanatu fo I. Mo nei whanau fo I po e le motu I salawhai. E tau leo mai lawa nei I ala fua e whai lau restala. Alo iei fo I mata office e salo lunga. O le au nanga le ofai nei ala fua. O le au nanga fo ina I salawhai. E whausota I ala I le se mata usuile ia li sone tonu mai pea.
E pe o le whawhita au li a foi le ruta nei tātou tangata le a tātou te moni mawina. O le a tau whamasani a tātou tangata le mele online service. Sa o le lei. E pole a wai ate online le mele e fesili a tātou tangata whamole mole peise me whatumu. Sa o le lei. I le vaenga le, sa o le lei a... E ia nei mātua fo i manai whanau. E o atua inga o tale ofisa. Fa mai whainga tāia a la tau o na whaongale online. Ia mate whailoi fo i e lese me popole ai. O le susua tu fo i ofisa. E le lei fo i e malamala mātili e fo i nisi au nanga lo a whaina e le universite. A fia whaatungu lau menu. O le mea taulia pe wha o mātu ia mea mna o mea pe o lau pe whanau. O tu spasi a mau mai lea onga. A whapea fo te whainga luenga o sau updated CV. Ia ma tusi reference mai i le whainga luenga o le whainga luenga ai. Ia tau au le tunga inga uta. E tu sa le form le whaatumu mo whanau fo. Ma le form fo le whaatumu mo i la tau ia whaua wina ia o onga. La se numero tūlanga o i tatu a onga nei temi mai le kata mua ngai kata rua nei. E se swinga ho. I be whailoa atu fo i nau. Kusa i tau sanga uma e improve ale le au whainga o e le stala. O le taimina nei o le mate ai ai lunga le online o le improve le number. Ba e whako ati determine ale au whainga atua pe a mai ia le pa tapunia alua ia le restalanga online. Yeah, now, anything else you want to add on? Yes, I just want to discuss the opportunity, the financial opportunity that is that USP offers. Again, we do have the government of Samoa that support many of our students. Not only the government scholarship, but also the Whānau Whāwai, so Whawhitai Tele Lava, Malole Ono Sai, government of Samoa for that. A lot of our students are coming in, and we have more students coming in. It's a great time to study right now. You have so many opportunities. So for USP, we have a USP Pastry Scheme. So this scheme is offered in 3 categories. There's a 50%, 75%, and 100%. I'm talking about your tuition fees. USP can cover 50, 75, and 100%. And this goes to the low-income earned families. So if your parents or if your family cannot afford to pay for your fees, please do come see us. There are criteria and there are things that you need to prove. But you are all eligible. You are all eligible for this. So the only criteria, the main one, you have to first have 1 semester with USP. Meaning you're already a current student of USP or was a current student of was a student at USP, then USP can help you with that. There is, like I said, there are things that you need to, from your side, to provide, and then USP will see whether they will fund the whole tuition fee or half of it or 75% of that. And we have students from semester 1 that are on this. Master student, postgrad students, so it goes for all, starting from bachelor. But for foundation student, like I said, the government of Samoa provides. So for this year, there were 19 students that applied for the government of Samoa from the foundation. And the government of Samoa was very approved all of them. Yes. So all you need to do is to to try. That's all you need to do, try. Just don't leave it to the last minute, but it's good to try. Thank you. Nei vaenga ia ua tano mai nau ni tai au na ruta vaenga foi lele e peo tūlanga pili a fisosoani le malo e me fisosoani le tatou wa onga USP a me sera fisosoani le Whānau Whāwai sa la tūlanga ia nei tamaitia wa le sautara no ni tai au ia ili tūlanga foi lele ona i e iai vaenga peo nta ua e sutila so lua le matanoanga e iai nei official Whānau Whāwai o atu e mai result tamaitia tau fio to te longa watu tamaititi la sau whaamanga le vaenga le il vaenga le e mole 12 tai Whānau Whāwai ta itasi i telefo yo nei whanau i USP ta mole wanoa e tatonga i le Whānau Whāwai o la tau pili a onga i fo inisi tu sapenga tatonga li 5% po sina vaenga at least o la ua maua se whaamama avenga i la tau pili a onga
Ai sa ola i le vaenga le nei whanau ia nga sponsor phone whaavai mai le vai tuanga mua. Le ala wa out ia results. If I lotu fo ina i mātua, o lo wa out ia results. Im fai fo i whanau nga access la to results. Al vaenga le phone whaavai, a whape mana o mie phone whaavai ia results a whanau. E susu atu la, e le o atu phone whaavai, e o atu ia whanau. Talo sanga atu la la tau e ia matou sui. Ile office ai patino ile vaenga le tala sanga sao e alfa na e release mai lako fai unga o suenga i fa ko am fai la nga ave ile fon fa vai a wai au nga fo ile le sila fia fon fa vai o results e loi fo i po o alu au nga ia tu pe ia mo le tongina o bidia o nga nisi o students ale USP pe ia fai fo le wala ia to fa o wina fo ile so soani pa lo ia so soani na fon fa vai mona i whanau fo i le whaape a matalia fo i nenei vai tuanga. E le ngata i le i fo i si whaamama a venga le USB. E le vaenga leo le wa le 5% i le tau to e sea mai nisium ta upu. Matatula i le level leo le whaatikeria nga i lunga i Bokalame maualulunga. E fo i le si vaenga le whainga tatoni le 5% ai tu atu pe e le criteria i le plan po le form e faatumu e whailoa ia le tutongi ina o le si pāleni le toilo o le pidia onga. So soane na tatou aonga. Sa le. Malo whaftai. Ia, e si vaenga whai lau sunga ruta me soina au, is there anything? Yes, I just want to, one last, we do have a 50% installment payment plan. That is, you pay 50% of your fees and you have the other 50% to pay all the way up to your final exam. When you sit just before the week of end of lecture, you have the other 50% to pay on that. So this is, we just make it easy for our students and the parents because we all have financial hardships that we face with. Thank you. Yeah, Ruta, whamamaya ni tau? Whailoa tu lava numero telefoni, ale lua te siono fitu tasi, ale website ale USB, ale www.usp.ac.fj. Tai lava. Ole whape whangaso ni tatu orientation, a lai whawau wala tatu wistala. Sa ole le, wai a mata fo ile, wai tu anga lona lua le baso fo le asunga fua, ai alo whawawina pe ia ristalanga mo le whangata le baso fo le asfa raile. E tā ua le wistala i luma mai pe so se mea? Ia, olo, kusa, pe te latu whaile aso le whaangata ai, olo tatala i pe le awa noa. Kusa ala pe ole o misi mai le siwaenga le tala le wistala. Ok, ia. Mai mo foi mar whafonga mea le tunu ruta i si metia sau noa i le i whamai tato po kalame ni tai au. Nan koe whamanasa tu pe olo tatala le awa noa, olo so se vaenga o mta upu e te fia mana o mia e te fia te fa wina fela aunga lo mo le no i USB ala fua. Alo whaftai. Ia, o le au nanga mai le Tata Universite au Tata Universite al Pasifika i ala fua e pe ona saunoa ia le whaletua ia ruta ma sifoi el tamaitai whai a onga ia nau nei tai au e te tonunga ia o le nau ta inga o lo wale te le stala awa e polea le matau nau watu. Ai te tau lava na e anga e te restala. E i le taimene nei, ma nei a fo i le vaenga le nsau noa i le vaenga le a nau le tūlanga le finance support. Ia te le fo i si ava noi fisua soni mo. Ia le telo nei vaenga uma, ia i te maua i lunga le Facebook page, a le vaenga le USP a le fua, ia a pia fo i lata o nanga. Toi mausi stato whilo inga ia ma le au o nanga, ia le USP a le fua i si asoro nei va yaso. Ala tato sea tu sina musika, ole nei vaenga le tae au. Si whanga malia o la vai pesa le fitu lima po le 5 stars ina nei vaenga o le tae ao ina o se mai le taimi nungo le wati leo toi luas fulu ma le tolu minute le toi ona ta leo le iva ia ona ta walunga foi le ma wha ina le tato Pokalame o le 685 morning show o le nei fo i vaenga o le tae ao. Manato le ua tele na usu to telo le tato utunu mai se foi ia ila to o le wanga i mai mo tiu te mawhaiva mga luenga o le whata fiti o le nei vai aso e pe o na yeire nei tae ao o le asatofi ma lo le ngā lulue ma lo foi le usu so le o le ae whaima pēr ka kō paua na pēr vori ma kō paua anga pō ne oi ia
O le amai whasi silanga le wa matanga luenga po o le whala po putonga ma si anga tau e le tisi. Na pata i eri tātou atunu o le ana motu sia le tisi le whanga whira i le pō na pō. Ia, o le foi au mai le tua lalo le whala putonga o whilawa inga lunga wala tele vave le LTA mo le au whai ave pasi. E te tau o na avatu i te tonu lau pasi e pasi le pasi, manu ele i tāpunia le avanoa. E tā ua tele le au aunanga nei, a mai se foi o le pasi ina o pasi a wae, e tele ina tua ia nei ave pasi. Ia pe a ina lave vea nei meo pasi, a le mea sao ia ia taitai i lata wa ai. Ia, e te tau ele vaenga le auti e iona pasi le pasi. Ia mautinoa e saonga le mu, ia mautinoa e le mawhai o na afia pe a la wai le mamalo le atunu. Ka wai nei tūla i maini whalawelawe o no afia le soifua. I whalawelawe tau ta avale. Awa a pasi a tuale pasi o leile lei a toa. Ia ele mawhai foi o na leanga pe malepe. Sei wanga nā ua matua tupu iei se whalawelawe matu ia. Ai tā ua tele ia le siaki le lei o pasi, wa ai po le lei a toa. E ala vea kula ukala le, o isi pasi. So le koe a male pelepe, so le pea ka ki e inungo la wala ala e pasi ya. Fea koe foi. So le o isi pasi ma koa ka lei lo pe fa feanga pasi, so le aka asa o sawa le aruka kfaruko la asala la ukasi so. E ta ua i o le ngaruenga lea. O le pasi le leo tātou ta avali. Awa le whai ele tupe, awa le whai ele masani, a ia pasi le lei, a wala a kupu me le whalawe lawe. Ia wao le siya mea e whapenga. Ia ki ngā ngai loa wa whale kongo le pasi. Wa le ka kaun koe lau pasesi. Le ka kaun koe whelwa i lungo la wala keli. Ia ai kuwa kuro le kupe le lima mai. Awa iai, cheki, pasi, saungi, mai lau stika lai luma. Whapipi lau stika. Kawa umanga pasi gai, okay mea uma. Ale pasi dia, koi kiki ama lepi. Ia, o le tua lalo. Tau tua nā le nei masina. Pasi ina o ta avale ma vaenga whapena. Ina ia mauti noa lava. Ia le lei a toa toa. Awale fe mare. Le fe ave inga o le mamalu fe marangai olo tātou watunu. Ia, o leo tātou se e mai le porkalame o whamani anga wa soifua. Maso whanau o le nei vaenga o le taeao. O le aso le aso se fulu ono o le masina nei o iulai sa o le seu so ia tilo ia lau whaiso le wa afa fo le masingo iulai la tau ia. Whamanu ia atu le aso soifua ono se fulu lua tau sanga o le tamai atu taipu le mau. Happy birthday. Seu so ia tu lai whaiva la uru tu lai manuia tele lo wa soifua tolu sufata usanga ile so maumanga si ufanga manuia lo wa soifua plantation nei aso faso fitu tausanga e pei ona whai longa ina ile aso nei. Mai lato uma lava lo whamana tuine ile so lato wa soifua maso whanau moli ato lo whaanga tato pokalame mole whamana tuine o tau wa soifua maso whanau ile so. Patalo fatu ya alafu folasaitu le nei taiao, good morning. Sau fatu, good morning. Rieta, Scanlon, Nansen, good morning. Talo falava. Bishop L. Salah, good morning. Ape foi upulasi mawala, good morning. Nima falale levanga, good morning. Pepe tupuola, Pepe. Amu ia o e Pepe. Manu ia tele ne yaso. Ruta lua manu, good morning. Olo ferai manga luenga. Ape foi David Sua na mai mo mai naisini Australia, good morning. Ya, la pevo so ya le mafua ke pawa. Ke le ilo prame linga ko kala ngoa fo ya Argentina ya mengelangi onga o fo ya inga falangi. Onga waka ai fala falangi o ke ilo prame di. Ya, manuia tele ya tiu te foi mafaiva. Na va singa lo tato butulu. E pe ona fenga ia nei fo ya stofi la to wia. Ole mai ai o tamil sanga o NPC ale la kapisa moa o le ua tapena i le isi tamil sanga fou le na matar vaso se vatu nei o fai ino le Chairman's Cup o le tamil sanga nei o le alava ai wai ia out itasi mai tu malo itasi ia itonu le tato tunu i la kapisa moa vaenga le ale a foi nei le Chairman's Cup
po vaenga foi le lo au fai tu malo. Le ala na whatau teia ta alonga le vaiaso le na se ma vai atu nei le vaiaso mo mua. Vaiaso lo na lua le nei. O le tamilusanga o le Chairman's Cup. O ta alonga ia le a whatau teia. O le ta alonga mo mua i le tau le valu le tai au le a whilo ia ana ma palauli sa tupa i tea. I le tau le valu le tai au. O le isi ta alonga so ai i le vaenga o sini a ei. O fale a lili ma le itu o tane i le tau se fulu. O whaasale le anga ma Anna West i le tau se fululua. O si omu ia ma sa fata i le tau le lua. Tau walunga leo ta alonga o le nei foi vaiaso i le aua pia ma ale pata i le tau le wha i le afiafi o le asito nai. Ia o le whangasolonga lana tamirusanga nei. Whangasolonga na tamirusanga nei o le Chairman's Cup o le ua toi whaawawai ia au ia na whapenau na whangasolo le tamirusanga le NPC. O le ungo ta alonga ia na ia le vaiaso se veatu nei le Chairman's Cup. O le talonga mo mua. I le vawa Anna West ma le tuotane na manu maloa Anna West i ai fast food fitu. I le tuotane sfuru valu. Fasale le anga i tauru sfuru tasi manu maloa i ale i pata i tauru sfuru iwa. Manu malo si umu i ai e lua sfuru fitu. Ia Anna e lua sfuru lima. Manu malo ma mawa pia i ai e fitu sfuru faa. Ia sa fata e na ole se fulu ma le iwa. Ia, toi tau nuu mai e foi ma le tatou squad, o le i latou i lalo le fulwalu tau sanga le matua. O le whanga solo le ipo lalo langi foi o le tamurisanga o le lakapi i latou i lalo luas fu tau sanga le matua. Le awa whaino ai ia wharani ma Afrika i saute sole. E le ai ia se au sole o koe whakuku wa Afrika sole. E le ngatau i latou i lalo luas fu tau sanga le matua. Ia a o lunga fo il professional level ele o koe alo ka mala lava ia a fo ine ia Afrikari. O le ala e malo ia Afrika ia Engelani se mi faino mo mo ila tau ila lo suta usanga matua. Ai manu malo ia Forani a New Zealand. Le ala la se champini nei. Afrika ma Forani ila tau ila lo suta usanga matua. I le talonga le lakapi le whanga solo. Au lewa out mai le extended squad. Ia, po le training squad o le au wale Samoa under 18. Ia, i la tau i lalo fulu walu tau sanga le mātutua. Ia, o leo whaalau iloa mai le au le nei. Ia, mo tāpenanga, ia, awa foi ia nisi o tāmirisanga le tāpena tu i la tau i lalo fulu walu tau sanga le mātutua. O i la tau o le lainga iluma. O le lainga iluma o Afereti Milo. O Ezekiel Samoa, Robert Tafunai, Sapati, o se Sela Asa, Robert Kolio, e Sarah Tulifau, Ofa Lefulefu, Faraimo Yulia, o Maus Evae, Alec Latu, Meatuai, Robert Isaako, Silele Yupeli, Va'a Selsu, Tasi Aiono, Cho Waita Laupue, o Opten Rapi, la auli va so o speed delay. Ai soli to lua peleti papali'i fui va'a o seu papali'i New Year Eve Hastings Grit to faiono umutiso sofa o Henken Pauli Alfred Falesefulu o Tavete alo fe mate Saifoloi Seneturi Salam Siliato Williams Kaitane o Mark le a taua Samuel Jessup ma leo o ila tau le inga itua e au fiai sa la tautai Philip Holy mai nifo vaitele to mata Tio Kapeneta Tia Lino Kopelani Vincent Tala Simona Soalo Fanua le moe Victor so senga Alan Niulevaea ho pati pio Edward Tamatautonu Fafetai Pasila Chani Saras Vitaliano Sit Eddie Augustine Grace Truth o Tulilima Tafai Blessing Falili Fai Unga Titi Wale Misitonga Filomena Siosi Solateni Joshua Peilua e le fatu tunu popo ma Chani Kuresa o ila tau la ia
ia le o filifilia mo i lātou i lalo le se fuluwalu tausanga o le training squad. Ia mo le au a Samoa i lātou i lalo o le se fuluwalu tausanga le mātutua. Tātou se e mai loa lea i le tūlanga e peona iai ia le World Rugby Nation Cup o le tau waile au wale manu Samoa ia e pei ona moli mawina fo i tātou manu mālor, tātou tālonga mua ma Hong Kong, China. Tātou manu mālo ai. Ia tātou malolo le i le tālonga le se vai tunei tātou malolo ia chocha. O le alai fuafua. O le aso se fuluiva, lono winga o le aso tō nai foi. Tātou tālonga lona tolo le tāmurusanga le o le World Cup, World Nation Cup, le whanga solo. Tātou tālonga la le la so ai, e a mata ia tātou tāmuru ia le tālonga lona tolo. Tātou tālo i Maromania, tātou whiloa i Maromania, ia i le aso se fuluiva, lono winga o le aso tō nai nei. So o le tālonga i Ukraine, Hong Kong, China, so o tālonga Chile ma Georgia, so o tālonga Tonga ma Portugal, so o le tālonga America ma Spain, o Kanata ma Zimbabwe, ia i le tāmirusanga lo na tolu o le World Rugby Nations Cup luafe luas fuluono. Whātunanga ina lana tālonga ia i le whaiunga o le vaiaso le nei. Ai o le mai ai o vaiaso e lua o le tāmurusanga nei o le Team 1 o le tūlanga mo muai Chile o le Team 1 le tūlanga mo mua Chile e se fulu ala tau ai tūlanga lua iei Amerika e iwa ala tau ai tūlanga tolu iei Samoa e 5 Matonga e 5 Uruguay e 5 o Kanata e na o le tolu o le Team 2 tūlanga mo muai Georgia e iwa ala tau ai so o iei Spain e 8 so o Portugal e 7 so o Romania e 4 o Zimbabwe e tasi ma Hong Kong, China e le ai se ai. Whanga solonga lana o le tāmurusanga nei. O le World Rugby Nations Cup luafe luas fuluono. Ia lea e ta alo i tātou au al manu Samoa lono winga. Ia te le lewano e tātou manu malo ia i fo nei ia Romania. Ia langa Romania ni ele fo Romania lakapi. O leva fo inga lakapi Romania la tau ia. Ioe. Ia talo si e ia tau mawhainga le tātou au al manu Samoa. Ia i le whai unga le nei fo i vai aso la tau ia. Ia le fo i whanga solo tālonga ia el pito i lunga fo i le ta alo i fiti. Ia maisi au ia New Zealand, England, Afrika i saute, Argentina, Australia, Ireland, Scotland. Ia e peo le fo i whanga solo tamurusanga le World Rugby Nations Cup le ta alo i tātou i au i pito i lalo. Ia tau si e tau mawhainga tātou au al manu Samoa ia i le whai unga o le nei vai aso le tālonga ma Romania. Sorry. Uso au ia le nkako aku ia so ia kako kirikiki ai. Whea koi fo. Georgia. O Spain. Ia o Ikaria. Ia e waile o le wailunga Ikaria le wailalo a kako. Ka longa le nga umangi a Ikaria ma lo peleki. Walaki le vavenga. Koe come back leo peleki le awhalonga lua, ale awha mua, son. Nga mako a whawhinga kāe, nga mako a whawhinga kāe i kālia le awha mua. Paule aule mai tau wina le teimini nei matua. Tu mau pealo na lelei. O le aule Afrika i saute. Too good te le lau Afrika i saute. E o mai la vaile so. Le ai kau ke moli mawinga le lelei ia o le aule Afrika i saute la tau ia. Patalo fatu ia lafo vale tu vale o la suiva la sa o la suiva la sa lafo vale tu vale good morning Josie Etene Mariota mai mo mai nai papakura good morning Benjamin Neru patalo fatu mafutatu i lungo le wafu i sale longa malanga fa popo le va o le tasi manuia tele nei aso ia mo winga le malanga fa popo karkas ile so ai mainu Henry Poesa Nerivi mai mo mai nai au kilani good morning Fiao, Robert said, good morning, Fiao. A pe fut fatalo fatu. Ia ile mafuta mai o se uso ia tilo ia lau fai. Se uma len por kalame o kago kule makamakal kalonga ngai ke kam fai mai ai. Mai mai toi ia tilo ia lau fai.
o lawa si koa inge lang, ya ele umar ka alonga. Ele umar ka alonga tilo ia lau whaifa mole ngā kua a maka. Ai sali, ok, ofo. Tātou se atu i rei musika le tai au, toi tali umai ai, mo le whamaino le pokalame o le 685 i le nei tai au. Nei musika le tai au, pe foi tātou whasalaunga whapesinisi e peona mai mo whonga mailo tātou wa tunu, ia, aua tātou nu lava le tu la iwa, mai mo foi le tunu umale, anga mea le tō tele tiu te mwhaiva mga luenga le nei aso. Whatalo whātu, sunga le whawhai, ngā pira a mosa, ia, mai se foi leu soa i atu i ngā luenga le nei tai au fau. Maureen e pati tui, good morning, Benjamin Neru, ia, malanga o se fulu e am nei le tai au, manuia tiute, ia, la e tā pena malanga mai i le va o se fulu. Pasa ulu po au, tā lofa pasa, se usa ia neven, manuia tele le nei tai au i ngā luenga o lo whenga, ia, good morning. Tāre a fole, se mi whainolo na lua le tā longa le World Cup o le soka, ia, ele i ai, le me lo wali io to o tilo ia lau fai ma lo wali ia vai me o la wakasi ia ingelang ele ia io talonga tafu talonga ya are kalo anga le wali ia len kap ka uma ia falangi de nga paka Spain fe ka ngisi anga lai kalo ia fe ingal mako au Argentina o sa e faino Argentina ma Spain manuia tele tuta me faiva a luenga tata o telu ele nei fo ia stofi tatu toe pe loa ila so ta hea manuia a luenga nei so fa so fu ia